اینی که من میگیم دم دره. اسمش چیه؟ اسمش سلطان مرکبات بود. Yenə də orada var qapı ağzında deyirlər Sultan mürəkkəbat yemək üçündür. O da elə onu təmizlərlər. Ondan mürəbbə cürlər. Yoxsa ondan da dəri verərdim sizə. Yəni mən Sultan ablasıyım. Niyə ki bax buna Sultan? Ay Sultan. بگو بر ممکنش لعنه. Ali mümkünə lənə. Söz deyər deyə. Mən söz tamam deyər. Ha, bak. İnşallah buradan yaxşı xatırlar var. Çok çok. İnşallah daha iyi orada. Yani sen dinarı ki çok lezzet alıyorsun. Yine görürsün. çok çok çok. İbraz xeyli lezzət o şadkanı میکنه. Teşekkür ederim. Çok. En sevdiğiniz günümüz oldu. چی گفتن؟ به کام رسیدیم میگن که بهترین روز شد دیگه ما به کام رسیدیم الان رو دیدیم Yorduk onu میگن gece. از و دور دیگه ببخشید ما خستتون نه کردیم نه سر نه کار و اینا. نه الحمدلله همه سر حالی. خدا شکر میگه از دور عکسی تو دیدن چه فایده؟ اما دیدن گولی و به کام نچیدن چه فایده؟ حالا ما کام گرفتیم. Belki uzaktan görmeyin faydası yoktur. Gülü yokundan da göresen, ilerlesen, onun da faydası yoktur. Gerek kan alasan. Ay, Biz sağ ol. sizin Sağ ol, əyləşdiyiniz müsaadetinizden bizde tapadı kan Çok var. sağ ol. Bak bak. همون سیاه ساخته. Vay maşallah. Bak bak. این چون کلاس چندی دومی یا سومی. کلاس سوم همیشه هم 20 نمرش 20 مثلا. Allah خیلی sağ کاری ol. زیاد تو دسته کی داره؟ بابا داده خود مرسی میشه تو سلامت موقع تاکسین چیز نداشته باشه ولی ما اصلا راضی نیستیم. نه نه این موضوع راضی نیست موضوع اینه که شما نباید طوری نکردی شما نباید این چیز شده لغاز نباید حتی که میگه حالا میگه بیاد بینم اینجا تالار هست اما اول جاده نظامی اسم تاکی تلفنی تالار میده Bu da yavrum. ممنون قربان Sağ ol. شما خیلی Teşekkür خیلی ederim. لطف çok geldi. İnşallah Allah can sağlığı versin. Allah sana var olsun. Bir daha sana. Çok sağ ol. سلام ارباب حالت چطور است؟ فیلم یه نمیخوام بگم دیگه مزخرفه. آره فیلم بعدم مامان اینا از بچهای باکو هن یه موقع جل نزنی یه موقع چه دومون؟ یا قربانت یا علی مدد فرما که توفیق تشکر میکنم خیلی اسکرمی آره کلا آفرین آها بشم یکی حدثم کنیم خواهش کنم. توسری بابا دو سالیشون توسری نوشتم. بابا یا علی çok sağ ol خانم Selamat kal. Hafız. Sağ ol. Allah aman بگو راننده عاقل آمد بگو راننده خیلی عاقله İnşallah. آقاه خیلی عاقله İnşallah. Oldu. الان یا علی یاهو Yahu. Ya Ali Medet. به این چیزای دستگاه بذار تو ماشین صندوق